Abayobozi muri Nigeria ejo basabye urukiko ko isosiyete Binance ikora ibirebana n'amafaranga akoreshwa kuri internet azwi nka crypto hamwe n'abayobozi bayo bakuru babiri bakurikiranwaho icyaha cyo kunyereza amafaranga n'imisoro. Muri Nigeria kandi mu rwego rwo kwibuka no guha agaciro abanyeshuri bakobwa baburiwe irengero kuva mu myaka 10 ishize nyuma yo gushimutwa n'inyeshyamba za Kisilamu Chibok, bakozweho filime yamuritswe ejo kuwa Kane Gose. Muri Angola urukiko rwasheshe umwanzuro w'urubanza rwo mu 2020 rwari rwasanze José Filomeno dos Santos hamwe n'icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta. Uyu ni umuhungu wahoze ari perezida Eduardo dos Santos. Abarinda inkombe za Espagne ejo batabaye abimukira 73 mu birwa bya Canary. Ibiro ntaramakuru Frontex bivuga ko inzira yo muri Atlantika yerekeza muri ibyo birwa hari icamo abimukira benshi baturuka mu burengerazuba bwa Afurika bajya mu Burayi. Naho mu Rwanda abasore n'inkumi bavuga ko imbyino gakondo amaraba bazikoresha mu gufasha abakiri bato gukuraho inzitizi z'amoko mu gihe igihugu kigiye kwibuka jenoside yo mu 1994 ku nshuro ya 30.